Dobrodošli u još jedan podcast Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Organiziramo ga u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, s časopisom Lider, a naša zajednička tema kroz cijeli projekt kojega je ovaj podcast dio je zapravo borba protiv dezinformacija, misinformacija, odnosno podizanje javne svijesti o važnosti točnih informacija u javnom prostoru. Sve je financirano od strane Europske unije kroz Agenciju za elektroničke medije. Izvor financiranja je program Next Generation EU, a meni je zadovoljstvo što danas u kadru zajedno sa mnom imate i gospodina Vanju Figelvalda, upravo iz Lidera, našeg medijskog partnera, dakle medijskog partnera Hrvatske udruge za odnose s javnošću na ovome projektu fact-checkinga ili na hrvatskom rada na provjeravanju činjenica. Hvala na pozivu. Hvala na odazivu. To je još važnije. Dapače. Vanja, mi ćemo na ti. Jer je ovo jedan neformalni razgovor, inače smo na ti. Pa nema razloga da ni danas ne budemo Apsolutno. na ti. Možeš li mi komentirati malo učinak ishoda američkih izbora? Možeš zapravo i o kampanji koja je prethodila ishodu američkih izbora, ali globalno za Europu, pa onda i za Hrvatsku. Pa mislim da neki efekt poseban na Europu, pa onda naravno i Hrvatsku kao dio Europe ne bi trebao biti. Pogotovo u smislu tih nekakvih dezinformacija, fake newsa i tako dalje, jer situacija i prije 20. siječnja i prije nego je Donald Trump preuzeo formalno upravljanje Amerikom, nije tu bilo nekakvih posebno reguliranih situacija koje će sad postati neregulirane. Ne? Dakle, ono što jest istina, Facebook je odmah objavio da odustaje od klasičnog fact-checkinga. Sad, je li taj fact-checking dok je postojao, dobro funkcionirao i je li riješio neke ključne probleme društvenih mreža, pogotovo Facebooka i Twittera, nisam siguran. Ne? I jedna i druga ta mreža su se s vremenom izvitoperile u nekakva čudna okupljališta mahom marginalnih ljudi. Nekakva imena od formata više praktički ne objavljuju malo, objavljuju pažljivo, objavljuju oprezno i tu se uglavnom okupljaju ljudi, obični ljudi, ono što kažemo. I sad Facebook je imao tu neku liberalnu agendu, nekako nagnuće u tom smislu i bojim se da su činjenice često onda išle u tom smislu. Tu postoje naravno prepori, postojali su i u Hrvatskoj. Znači misliš da zapravo to ima neku ideološku dimenziju, jel? Fact-checking. Pa imaju, pa evo, Elon Musk to nije ni sakrio. Onog momenta kad je preuzeo Twitter je promijenio njegov svjetonazorski koncept. On je rekao apsolutno sloboda govora. Twitter to prije nije imao. On je imao isto to nekako načelno liberalno nagnuće, imao određenu kontrolu sadržaja, on ga je preuzeo i rekao može ići sve, više manje. I nitko tu ništa ne može, ne? Ali da li je bilo puno manje dezinformacija, da li su se širile nekakve neistine, poluistine, određena oblikovanja informacija tako da stvore dojam koji možda i nije sasvim točan, pa to je postojalo i prije i na Twitteru, odnosno sad X-u, i na Facebooku i ne vidim da će to sad biti nešto bitno drugačije zato što je recimo Facebook odustao od fact-checkinga. Nisam siguran da će se nešto bitno promijeniti, doduše treba pustiti pa vidjeti, sad je još rano, mislim. A s druge strane, na Europu, isto koji u Americi, tako i u Europi, to su njihove platforme. Mi imamo u Europi neku svoju regulativu, ali u principu ne vidim da je neka ključna razlika, da mi se nešto tu možemo drugačije u Europi napraviti u odnosu na ono što će biti dopušteno u Americi. A recimo činjenica što je u Americi konkretno Big Tech zapravo sad iznimno nikad bliže politici u izvršnome smislu, u smislu i administracije. Vidiš li u tome nekakve opasnosti? Samo govorimo o nekoj promjeni paradigme. To se, koliko je meni poznato, nije na taj način dogodilo u državi koja zapravo ima najveću koncentraciju Big Tech kompanija na svijetu. Samo tvoja razmišljanja. Da, jasno, naravno. Kao diplomirani politolog moram primijetiti da što se tiče Amerika, ali vjerojatno i bilo koje druge države, uvijek postoji snažan utjecaj nekoga na vlast. Da li je to Big Tech ili je to recimo u slučaju Amerike vječno spominjani vojno-industrijski kompleks, velike firme, velika farmacija recimo i tako dalje, banke. Netko uvijek ima bolji pristup izvršnoj vlasti u nekom trenutku. Velik, ja. Pa da, i to su, evo sad su došli na svoje velike tehnološke kompanije, ako ne sve. Elon Musk je u sukobu s mnogima od svojih kolega u tehnološkom sektoru, nije baš da se slaže sa svima. Tako da neki ljudi, poput Elona Muska i oni koji su okupljeni oko njega, oni jesu dobili nekakav direktan očito pristup Trumpu, predsjedniku Amerike,
ali imali su ga i drugi kroz povijest Amerike. To su samo bile neke druge industrije. Ne? I neke druge industrije će isto sad imati puno bolji pristup možda nego su imali prije. To se mijenja sa predsjednicima, sa njihovim agendama, njihovim političkim programima i njihovim osobnim preferencijama. Ali evo, oni su dobili svojih 5 minuta, ajmo to tako reći. A kako će to izgledat, ne znamo, to ćemo vidjeti. Hvala ti na ovome. Spomenuo si te neke prijepore unutar samog tog tech kruga. Stargate, ogromne investicije u AI koje su na horizontu u Americi, to vrlo konkretno. I onda s druge strane Europa, sigurno ti je poznato, Dragijevo izvješće, sigurno ti je poznat i objavili smo ga prije 2 dana, kompas konkurentnosti Europske unije, koja je svjesna naravno da ako želi ostati jedan od najvećih globalnih igrača, mora malo drugačije igrati, recimo to tako. AI, koliko vi u redakciji o tome razmišljate, no ako konceptualno, koliko bi on mogao promijeniti svijet, koliko bi mogla Europa možda zaostati ili koliko naš svijest o tome da moramo drugačije bi nas ipak mogla spasiti kao kontinent u smislu konkurentnosti i vrlo konkretno AI i novinarstvo. Mislim, ja vjerujem da danas ne postoji nitko tko se bavi nekakvom vrstom pisanja, produkcije, bilo kakvih tekstova, ne koristi neki od AI alata. To su alati, kao što je nekad naliv pero bilo izumljeno, pa je bilo novi alat, pa se nešto radilo brže bolje. Kako gledaš na, globalno AI, globalno taj propulzivni moment AI-a i onda vrlo konkretno struka medijska i umjetna inteligencija? AI je za početak vrlo nova priča. To je ono nešto što je u procesu, što se tek razvija, tek trebamo vidjeti sve posljedice, dakle u vrlo je ranoj fazi, jest da se eksplozivno počeo širiti, ali koji će efekt na koji sektor imati, to još trebamo pričekati. To je nekakva načelna observacija. Da Europa užasno zaostaje, u tome zaostaje. Ona piše zakone dok drugi inoviraju nove tehnologije i to se zna. To više nije nikakva tajna, to je opće mjesto. Mislim, mi smo išli pisati zakona, Kinezi i Amerikanci izmišljaju konkretne servise. Tu te sad moram prekinuti u ovoj drugoj roli. Zakon, da, ali stvar je i vrijednosti. Jel? U te sve tehnološke zakone u Europskoj uniji je upisano nešto što ne vrijedi zapravo ni u Americi ni u Kini, a to je ova etička dimenzija, ova ljudsko-pravaška dimenzija. To je ono što nedostaje. Naravno da je u izostanku pravila lakše. Ali regulirate tuđe proizvode, to je problem, a ne svoje. Gdje su naši proizvodi? Za europsko tržište. Ok, da, legitimno pitanje. Da. Vi pišete regulativu za nešto što je napravljeno u Americi ili u Kini. Jasno, ali onaj problem, sad je ovo polemika malo, ali neka bude. Zašto ne? Zbog razgovora. Ali problem nisu zakoni, nego je problem izostanak novca investitora na europskom tržištu. A to je onda širi problem naravno Europe koja ima neke druge prioritete i troši novce na nekim mjestima na koje možda ne bi trebala. Možda sam otvorila Pandorinu kutiju, ja sam tu ipak u ime Huja u tom razgovoru, vratimo se na tvoj odgovor. Pa ne, a što se tiče AI-a konkretno, evo primjena i baš lidera, mi smo krenuli s tim, dakle, mi već izrađujemo i nekakav kodeks korištenja AI-a, u lideru već smo počeli neke projekte i da, na njega apsolutno gledamo isključivo kao alat. Dakle, što se mene tiče kao urednika, sigurno da AI neće pisati tekstove. Ja bih radije da pogriješi čovjek, evo, malo sam staromodan, nego da pogriješi kompjuter. Jer znamo zašto je čovjek pogriješio, a ne znamo zašto je pogriješio. Za početak, upravo tako. I mislim da još uvijek ipak razina na kojoj je sada i mislim da ljudi ipak bolje znaju. Ipak imaju nekakav zdrav razum, mogu uočiti neke nelogičnosti, netočne informacije, a i toga nije svjestan. On izbacuje svakakve informacije, neke su točne, neke su netočne. Tako da će on biti na razini alata, novinari će možda koristiti, ne znam, da mu sažme recimo digitalni akt o digitalnim uslugama, da mu sažme da ga ne mora čitati cijelog ili takve nekakve stvari, ali neće sigurno pisati tekstove. Možda recimo za automatizirano prevođenje na engleski jezik, primjerice za ono robotizirano čitanje teksta, znači audio verzija teksta za ljude koji hoće poslušati tekst jer ga ili ne žele ili ne mogu pročitati i takve stvari. Dakle, baš ono što se rekla kao nekakav alat će biti korišten i mi isto tako već smo u proceduri definiranja, znači na koji način koristimo i u kojim fazama proizvodnje našeg sadržaja ćemo koristiti AI. Dakle, mi ga dočekujemo dosta spremni u tom smislu, definiramo nekakve smjernice i vjerujem da ćemo se tih smjernica držati. Ali vrlo, vrlo sam skeptičan oko toga da se AI daje
da on piše baš nekakve tekstove, da radi sadržaj i na kraju krajeva opet završite na istom, jer morao bi čovjek pročitati prvo. Prije nego se to objavi, opet mora prekontrolirati taj AI, pa onda zašto ne bi čovjek jednostavno cijelu priču napravio? Zvuči kao dupli posao zapravo. Pa da, onda imate dvostruki posao. Ovo je možda malo brže jer kao preleti, ali opet mora kontrola postojati ljudska i onda šta smo s tim napravili? Kad smo kod ljudske kontrole i da se vratim na temu, generalnu temu našeg razgovora, provjeru činjenica, kako to izgleda kad to radi klasični novinar koji tu struku gleda iz neke tradicionalne perspektive? Fact-checking, nije li to integralni dio posla svakoga novinara? Iako jest, kako vi to prakticirate u svojoj redakciji? Tvrdim cijelo vrijeme, zato jesam malo skeptičan glede tih neovisnih fact-checkera, jer u principu imam dojam da rade moj posao. Pogotovo kao urednika, jer to je prije svega moja odgovornost. Ja sam zadnja karika u tom lancu, ja sam odgovoran za taj tekst i njegovu točnost. A počinje naravno od novinara koji su svi svjesni, mislim, to nije nešto što morate objašnjavati, pogotovo u Lideru gdje imamo vrhunske profesionalce koji se bave novinarstvom desetljećima, ne moram im objašnjavati da moraju koristiti kredibilne izvore informacija, da moraju provjeriti informaciju, da moraju koristiti kredibilne sugovornike, da moraju imati nekakvu uravnoteženost sugovornika, zvati i drugu stranu ako postoji neki problemski članak, neko problematizira neku temu, pitajte sve strane koji su dionici tog problema. To je nešto što ne morate njima govoriti. To čak ne morate ni mlađoj ekipi kod nas govoriti, ali za mlađe, recimo, njih usmjeravaju stariji i naravno urednici. I novinar u startu zna da mora tako napraviti posao, onda postoji nekakva međufaza. Mi smo jedan od rijetkih medija koji još ima lektore na platnom spisku. Oni naravno nisu stručnjaci za ekonomiju, ali su toliko dugo u Lideru da su naučili osnovne stvari i naravno i njihov je posao uočiti u tekstovima neke nelogičnosti, možda neki podatak kojim djeluje sumnjivo, neka čudna brojka i tako dalje. Koristite li stalno i uvijek ili je... Uvijek. Za tiskano izdanje uvijek. Tiskano digitalno izdanje je čitano 2 puta od lektora i 2 puta od urednika. Svaka čast. I greške se opet događaju, naravno, to je ljudski faktor, evo, to je jednostavno tako. Dogode se greške, ali su zaista nenamjerne. Dakle, oni u toj međufazi isto istaknu možda nekakve nelogičnosti, onda to dođe do urednika koji zadnji čita prije nego se to pušta u tiskaru, odnosno u digitalnu verziju, odnosno van, i koji mora to pročitati pažljivo, pregledati i odgovara za te podatke, mora apsolutno uočiti jesu li ti izvori u redu, jesu li točni, jesu kredibilni, ima li tu nekakvih nelogičnosti, jesu li neke brojke možda čudne i tako dalje, ali opet sve je to ljudski faktor i tako se radi tekst i zato je fact-checking u principu u startu zadatak novinara i onda točnost informacija i odgovaranje za točnost informacija kod mene, odnosno kod svakog urednika. Vrlo u praktičnom smislu. Jeste li vi kao časopis, je li tvoj medij imao ikad nekakvu koordinaciju, suradnju, razgovor s nacionalnim fact-checkerima ili generalno s fact-checkerima? Je li vas neko nekad kontaktirao i ste... Mislim da ne. Koliko ja znam, ne. I rekao, evo, možda ste to pogriješili, dao vam neki kontekst u kojem... Koliko ja znam, ne, i ono što, evo, moram se pohvaliti u ime Lidera, demanti općenito su jako, jako rijetka stvar u Lideru. Mi ih vrlo rijetko dobivamo. Da nam se netko javi, pogotovo koji su utemeljeni gdje ljudi zaista ukažu na neku faktičnu grešku, kažu, ne znam, krivo ste ime napisali, krivo titulu, ili nisam ja otišao iz te firme, nego je to ovako, onako, pa... Dakle, to su vrlo rijetke situacije, vrlo malo demantija. I imamo što puno govori da očito točno radimo. Okay. Hvala, to je lijepo. I naravno Huoju je drago da za medijskog partnera ovog programa. I nama je drago, naravno, biti partner u tome, apsolutno. Hvala ti. Idemo malo na vašu specijalnost. Malo ćemo o gospodarstvu, možda čak ovaj makroekonomski aspekt. Dapače. I pokušajmo ga povezati s činjenicama, odnosno sa lažnim vijestima ili sa dezinformacijama. Uvijek često pričamo naravno o političkim implikacijama dezinformacija, o utjecaju na javno zdravlje, javne politike, ali možda zaboravljamo ovaj gospodarski moment. Imaš li neke uvide u to kako neke poluneprovjerene informacije mogu utjecati zapravo na tržište, mogu imati realne financijske
negativne implikacije za neke aktere? Pa neke uvide imam. Ono što moram primijetiti na načelnoj razini, Dobro. kad govorimo o očitim dezinformacijama, baš netočnim podacima, stvar je osjetno lakša za ekonomsku sferu, jer je to ipak preciznija disciplina. Da. I stvari su jasno definirane. Većina ključnih pojmova, pogotovo kad govorimo o makroekonomiji, je jasno definirana s jedne strane i s druge strane ima puno više brojki. Postoji gomila kredibilnih izvora. Dakle, to su Državni zavod za statistiku, Eurostat, to je Poslovna Hrvatska, to je Fed, ECB, OECD, ne znam, Američki biro za tržište rada i tako dalje. To su kredibilni izvori i vi lako možete provjeriti koja je njihova statistika, što su oni izračunali i naravno ne možete ići preko toga. To je njihov posao. Vi morate vjerovati da su oni odradili svoj posao dobro i onda možete lako provjeriti kad netko kaže nešto, iznese neku brojku, nešto kao ekonomsku činjenicu, je li to ekonomska činjenica. Jednako tako znate što je recesija, što je depresija, što je ekonomski boom, što je inflacija, što je visoka inflacija, što je deflacija. I uvijek dakle, ima neke brojke u pozadini. Da, i uvijek je poduprto nekakvim brojkama i vrlo jasnim pojmovima koji su definirani, tako da tu nema velikog manevarskog prostora za dezinformiranje, odnosno lako je demantirati nekoga, ali ono što moram primijetiti da se puno manje ljudi bave na društvenim mrežama, pogotovo ekonomijom u tom smislu. Puno su popularniji političke, svjetonazorske, ideološke teme, nekakve društvene teme. Možda jer nema brojki. Pa da, i tu je puno veći prostor za reinterpretacije koje možda i nisu točne, za netočne brojke i za potvrditi ili osporiti neku tvrdnju. Ovdje je to relativno jednostavno i to se vidi upravo na ovom primjeru Lidera i onoga što mi radimo u sklopu projekta. Mi provjerimo ekonomsku činjenicu. Dakle, u političkoj kampanji ono što političari izjavljuju, mi provjeravamo je li točno i to je lako provjeriti. Lako je provjeriti je li stopa inflacije koju je neki političar naveo za tad i tad točna ili nije točna. I tako dalje, i tako dalje. Sve te informacije se mogu relativno lako provjeriti i ono što je meni užasno važno, mi se toga držimo u tim provjerama, ne idemo u interpretaciju, jer to nije fact-checking, to nije posao fact-checkinga, nikada. Nije na vama da vi interpretirate istinu. Vi samo detektirate što je netočna činjenica. I to mi radimo. Istina je možda malo preambiciozan pojam. S nekim od ranijih sugovornika smo nastojali pričati o činjenicama, ne o istini. Pa evo, zato to i kažem. Mi provjeramo činjenicu. Je li ta brojka točna, je li ta tvrdnja točna, ako neko kaže, ne znam, evo, konkretan primjer je bio, jedna političarka kaže imamo najveću stopu inflacije u eurozoni. To je lako provjeriti. Imamo ili nemamo. Imate nekoliko izvora i to je vrlo lako utvrditi. I recimo da ta neka osoba X kaže nešto što ekonomski provjerljivo nije točno. Hoćete li vi to u svom mediju, hoćeš li iskoristiti to kao argument, nekako razotkriti taj lažni narativ, recimo. Jer to je isto nekako debunking. Radite li? To jeste nekad imali takav neki efekt apsolutno, vaših pa članaka? to je po meni jedna od osnovnih svrha i prednost, recimo, časopisa, tjednika u odnosu na dnevne medije. Oni su brzi, oni su kratki i oni su bez želje da umanjujem njihov posao, ali oni su po prirodi svog posla relativno plitki. Oni ne zadiru u dubinu, oni ti prenesu neku informaciju. Naš je posao onda stavljati te informacije u kontekst. I upravo u tom smislu onda mi i razotkrivamo nekakve, evo, klasičan primjer, imate premijera koji stalno priča veliki rast, fantastičan rast, ide nam sjajno, gospodarstvo ide izvrsno, ali onda je recimo posao lidera da kaže da, ali taj rast je neodrživ, on je temeljen na nekakvim vrlo klimavim postavkama. To vam je recimo primjer tog nekakvog stavljanja u kontekst informacije. I onda ona tehnički je točna, faktički je točna. Mi imamo visok rast. Premijer nije u krivu, on ne laže. Ali postoji kontekst za stvari. I to je onda naš posao i to je ono što mi radimo. U razgovoru s jednim predstavnikom fact-checkera zapravo sam dobila sličan feedback. Kad sam pitala kako oni rade fact-checking, oni su rekli mi kontekstualiziramo informaciju. Jel? Ne kažemo točno i netočno, nego dodaju kontekst. Tako da mislim da možda bi se tu više složili nego što ti se čini na prvu. Jer ali to je meni problem. To je meni problem, jer to je moj posao kao medija. Nije posao fact-checkera da stavlja stvari u kontekst. To je baš upravo moj problem. Ako govorimo o fact-checkingu, može samo reći ovo je netočno, zato i zato. I podupreti vrlo jasnim argumentom. Ili to je točno, zato i zato. Ja ne bih da fact-checker ulazi u kontekstualiziranje. To mislim da je više posao medija. Ali, naravno, i to je zapravo komplementarno, jer pričamo o toj jednoj digitalnoj dimenziji. Dakle, naravno, ti si medij, ti objaviš neki svoj sadržaj, ali kad je tu Facebook, kad je tu
ne znam, recimo Instagram koji je možda i manje problematičan, TikTok, digitalni kanali koji nisu mediji, koji ne funkcioniraju po principima medija, nego su komercijalni, platforme za nekakav sadržaj i kreiranje sadržaja, onda je tu zapravo i s europske razine bitno da postoji netko tko može dati kontekst. Jel? Na način na koji recimo u nekom klasičnom svijetu, koji postoji, ali postoji paralelno, to rade novinari. Jel? I sad moje pitanje je sljedeće. Postoji ta jedna uredba koja se zove Uredba o digitalnim uslugama. Ima je puno stranica. Pa rijetko koji dokument iz Brisela nema puno stranica. Zato što moramo obuhvatiti jako puno dimenzija. Temeljiti ste. Ali, jasno. Ali ukratko, to je uredba koja se primjenjuje direktno u svim državama članicama i nekakav sukus, da vrlo pojednostavimo stvari, je zaštita pojedinca i kao korisnika, jel? Njegova korisnička prava, recimo to tako, ali i prava vezana za mentalno zdravlje, za to da imaš pravo biti izložen točnim činjenicama i da netko, kao što je to nekad radio klasični medij, odradi taj fact-checking, pa na tvojoj platformi ne budu samo informacije koje nisu točne. Jel? Dakle, njegova suština je zapravo da regulira taj digitalni svijet na način na koji je onaj stvarni reguliran, da niko od nas nije tamo kompromitiran. Koliko ti se to čini, ne ulazim u to jeste li ga proučavali, nije načelno ni bitno u ovom trenutku za moje pitanje, ali koliko ti se čini da je to dobra stvar da se to radi s europske razine, jer ipak pričamo o jednom tržištu, pričamo o tome da digitalni svijet nema granice, da su naši teritoriji teritorijalno jedno, ali u digitalnom svijetu više nema limita, recimo. Ok, to stoji, naravno, ali isto tako ti to vrlo dobro znaš kao osoba koja radi u komisiji, da to još uvijek jest 27 različitih tržišta sa svojim velikim specifičnostima. I ne samo tržišta, društava, koja su vrlo specifična. I onda ako ulazimo u tematiku faktografije, provjeravanja činjenica, to funkcionira različito od tržišta do tržišta. Ne postoji recimo jedno tijelo koje provjerava za hrvatsko tržište. Neko drugo za Francusku, neko drugo za Belgiju. I tu postoje specifičnosti. Koliko se to može centralno regulirati, skeptičan sam, iskreno rečeno. Kao i za mnogo stvari u Europi, jer je prerazličita. Ipak ima hrpu nekakvih zajedničkih vrijednosti, zajedničkih ciljeva, to stoji i zato i postoji na koncu. Zato je i kreirana, ali ima i puno različitosti, puno specifičnosti i onda ulaziti u nešto što je tako pipkavo, kao što je činjenica, kao što je istina, na nekakvoj centraliziranoj razini koja je izravnata za sve. Ne znam, evo. Zapravo si mi dao dobar hint. Ti u biti govoriš o izazovima implementacije. Često, da. Da, jer je svako tržište drugačije, svaki nacionalni okvir je drugačiji, različiti akteri u Hrvatskoj, različiti u jednoj Njemačkoj imaju ovu ili onu ulogu. Ali ono što je nekakav minimum je zapravo reguliranje nekog ko je komercijalan, jel? Na europskom tržištu. Ako imamo jedinstveno europsko tržište, ono isto tako i u digitalnoj dimenziji jedinstveno. To je taj impuls iz Brisela, ali svakako ovo što si opisao je ono što slijedi. Akt postoji, možemo se složiti da su neke stvari bile potrebne, netko mora zaštititi nas kao građane Europske unije i digitalno, ali u implementacijskom smislu mislim da je zato možda važno da razgovaraju i mediji sa ovom nekom novom zajednicom koja je ukreirana, koja je zapravo sve više fokusirana upravo na zaštitu naših prava u digitalnoj domeni. Sad sam imala ovaj mali ekspoze, to mi uopće nije bio to je u redu, cilj, pa ali smo se malo razmijenili i baš ti hvala na ome, jer je ono što je veliki izazov je implementacija. A moram još jednu stvar spomenuti koja me muči u toj cijeli priči. Zapravo, općenito oko tog fact-checkinga i određivanja istine, imam jedan neugodan osjećaj stalno koji se javio u Europi, ali i u Americi, pogotovo kad govorim i o ovim upletanjima izvana, stranih aktera, drugih država i tako dalje. Jak mi je dojam da se ljude malo tretira kao djecu. Kao da odrasle ljude tretiramo kao djecu koju treba odgojiti i kojoj valja objasniti. A taj dio mi se ne sviđa. Ja mislim, ako ste vi odrastao čovjek, vi morate na nekoj razini biti izloženi istinama i neistinama i morate na nekoj razini i sami biti sposobni ocijeniti je li nešto točno, nije nešto točno. Dakle, neka odgovornost je na samom pojedincu. Ne možete vi imati taj nanny state, taj jedan pristup, ja ću sad vama blesavima objasniti kako i šta. Malo mi taj dio muči. To je jedan pogled na stvari, ali da, naravno, na kraju dana što god netko regulira ili ne regulirao, svi smo mi individue. Ali možda je put u tom smjeru
jačanja pojedinca bez da ga se docira, ovo da pričamo u javnom prostoru, da postoje lažne vijesti i dezinformacije. Apsolutno, I da ljudi budu svjesni da možda nije baš oportuno podijeliti sve što ti rezonira ili s tvojim svjetonazorom ili emocijama, nego možda ipak učiniti taj posao koji je nekad bio novinarski. S tim se slažem, nije nekada bio i dalje. Ne, i dalje, ali ga neki ne rade, to se slažem. Nekad je to jedini istina. medij koji je postao bio pravi medij i onda oni koji su to trebali raditi su bili novinari. Danas je nekako čak i na pojedincu ta odgovornost. Svatko od nas mora ipak... Dobro, tu se slažem s tobom, izvora. zapravo se tu nađemo na istoj liniji. Digitalni prostor sa digitalnim platformama, oni nisu novinari. Facebook nisu novinari, Twitter nisu novinari. Tako, dakle, to tu se možda slažem da tu treba jasno treba razlučiti. možda malo ocrtati ipak neka pravila. To apsolutno se slažem jer tu zaista ne postoji filter i ne postoje profesionalci koji se bave time. Tradicionalni medij ima nekakve profesionalce, često su novinari specijalizirani za određena područja i nakon desetljeća rada ih izvrsno poznaju. I znaju odmah im u glavi kliker, ovo nije točno, ovo sigurno ne valja. Ja se i sjećam da je bilo nešto drugačije i tako dalje. Toga nema u digitalnom prostoru i tu se slažemo da bi trebalo ipak ocrtati nekakva pravila igre. Oni tamo rade što hoće. I to je bio impuls za taj DSA. Zapravo se više slažemo nego što ti se čini. Ne, pa komplementarno je ono što ti naravno. kažeš, što zapravo istina. sa europske razine dolazi. Ali vratimo se malo na Hrvatsku, vratimo se malo na ovaj projekt i na širi projekt Agencije za elektroničke medije. Dakle, radi se o uspostavi nacionalne mreže za provjeru činjenica. Huoj, tvoj medij, dakle Lider i Ekonomski fakultet, samo su jedan od klastera. Naš je glavni tematski fokus zapravo fact-checking, odnosno provjera i činjenica oko izbora. Postoji cijeli jedan set aktera koji se bave i pitanjima vezanim za zaštitu maloljetnika i fact-checkingom u klimatskom području, zdravstvenom području. Počeli smo nekako ovaj razgovor time, koliko ti se čini da ipak može poslužiti takav neki izvor relevantnih informacija, jel? Znači imamo jednu akademsku instituciju, imamo medij i imamo jednu nevladinu organizaciju kao trio koji se tematski bavi provjerom činjenica. Postoji jedna zajednička platforma Agencije za elektroničke medije. Čini li ti se to kao alat, recimo ta platforma na koju bi tvoji novinari odlazili provjeravati neke podteme? Odnosno, misliš da se može razviti taj neki suživot gdje ti malo ipak štedi vrijeme, taj neki fact checker koji se specijalizirao recimo za jedno područje, pa ćeš malo otići pogledati. Zašto ne? Naravno da može i meni se recimo puno više sviđa taj pristup zato što on ide fragmentirano u smislu da daje ljudima koji su specijalizirani za određena područja i zaista imaju znanje za ta područja da tu provjeravaju činjenice, a to je nešto drugačije od jednog tijela koje provjerava sve činjenice, koje se onda počne baviti, a nije stručan za to. I to smo vidjeli, nažalost, najviše u pandemiji. Ne možete imati jedno neovisno tijelo koje odjednom treba biti medicinski stručnjak i pokušati ocijeniti između recimo dva znanstvenika jednakog ugleda u akademskoj zajednici, jednako zavidnih karijera, koji pričaju dvije oprečne stvari. Da. I što onda da radi taj provjeravač činjenica. Kako da odluči ko je u pravu, ko tu govori činjenicu, ko ne. Dakle, ovo je puno bolji pristup gdje imate ljude koji su specijalizirani za ta područja i koji onda ipak znaju o čemu pričaju i puno lakše i puno kredibilnije mogu nešto demantirati ili potvrditi da je točno. I taj jedan koncept je meni sasvim u redu i mislim da je komplementaran. Apsolutno sa novinarskim poslom i ne vidim zašto se mediji ne bi koristili u nekom trenutku na neki način sa i takvom jednom uslugom, ajmo je nazvati. Je li ti bila poznata ta usluga? Ne, sad nije. Evo ga, samo onda jedna poruka Agenciji za elektroničke medije, moramo je malo više zajedno Pa morali bi da to promovirati malo jače. Ne? Nije poanta da 3 ljudi to zna. Ne? Nadamo se da će i ovaj podcast biti mala kapljica u tome smjeru. Ja bih te za kraj pitala sljedeće. Jesi li optimističan na ovu temu za neku budućnost? Jesi li optimističan kad pričamo o opstanku medija, klasičnih medija i tvoj medij klasičan? I može li se postići taj neki optimalni suživot u nekom trenutku svega onoga što su zapravo komercijalne platforme, ali koje i medijima služe da bi promovirali svoj sadržaj? Ili misliš da će se ta paradigma uskoro morati promijeniti? Hoće li jedno pojesti drugo? Kako gledaš? Pojesti. U nekom trenutku je netko mislio da će, ne znam, televizija pojesti radio, recimo, pa da će streaming servisi pojesti televiziju. Olako se pokapa
neke tehnologije i neke izume na konto nekih novih koji su došli, pa se vidi da to baš nije tako. Snađu se. Neko je bio pokopao knjige. Rekao, neće više biti knjiga. Ima Amazon u digitalnom obliku, 3 klika, imaš knjigu, šta će ti knjižara, šta će ti fizički knjiga u rukama. To se nije dogodilo. Dakle, uvijek dolazi do nekog prilagođavanja, neki i otpadnu, neke tehnologije otpadnu, naravno. Mislim, VHS je nestao u redu. Ali, ne žalimo za VHS. Da, pa da, s dobrim razlogom je nestao. Ali isto tako za ove nekakve velike ključne tehnologije koje čine svakodnevni život. I vrlo su bitne, mnoge od njih se prilagode. Tako da, sasvim sigurno da će se i mediji prilagoditi. I svatko to radi na drugačiji način, ovisno o tome kakav je medij i koji tip je medija. Lider je specifičan medij, on je poslovni tjednik, on je ekonomski, on se bavi ekonomijom i on je nišni i tu je čak u maloj prednosti jer te nišne stvari bolje prolaze onda u ovakvim velikim prevratima, promjenama. Oni koji su svaštare, koji se bave sa dnevnim događajima, sa dnevnim vijestima, koji imaju svakakvih vijesti od recepata kuharskih, odnosno za kuhanje, do nekakvih ozbiljnih političkih vijesti, oni možda imaju veći problem jer su oni u direktnoj koliziji i jako se natječu sa društvenim mrežama. Ne? Jer tamo idu brzo informacije i šire se brzo informacije i oni se s njima natječu i za tu pažnju korisnika. Pa će njima možda biti teže, ali mislim da neki će otpast koji se ne snađu na vrijeme na pravi način, ali neki će opstati. Ja ne vidim da će tradicionalni mediji potpuno nestati. Ljudi i dalje gledaju televiziju. Ljudi i dalje čitaju novine. Ja znam da čitaju Lider. Dakle, ja znam da čitaju dnevne medije. I dalje se čita. I ono što je interesantno, uz svu popularnost društvenih mreža, ljudi i dalje vise po portalima. Čitaju sve portale, liste sve portale, makar da se iznerviraju, da ih naljuti neki naslov ili neki tekst, ali idu vidjeti što je objavio onaj portal tih nekih 5, 6, 7 načih, recimo portala u Hrvatskoj. Oni se redovito čitaju, oni imaju dobru čitanost. Dakle, nije da su ljudi sad svi otišli na društvene mreže, nisu svi na TikToku, nisu svi na Facebooku, nisu svi na Twitteru, nisu svi na Instagramu. I dalje se čitaju vijesti. Hvala ti na ovoj vrlo jezgrovitoj apologiji medija i na optimizmu. Mislim da smo razgovor zaključili u najboljem mogućem tonu. Slažem se. I stvarno bih dodala da je ovo bilo jako optimistično, ali sa velikom dozom realizma. Jer možemo imati komplementarnost. Pa od pesimizma niko nema ni koristi. Sad znači odmah objesiti kopačke i otići, mislim. Nećemo. Naravno. Nećemo. Hvala ti puno, Vanja. Nastavljamo provjeravati činjenice. Fact-checkeri na svoj način, mediji na svoj način, a institucije su tu naravno da pomognu kroz zakonski okvir. I Hvala sredstva, tebi naravno. na pozivu. Hvala, Vanja. Ćao.